Afghanistan da nupi sing na protest tawbugi khongjang sangsin khibada cover tawkhiba journalist sing Taliban na tamthina phukhrei. Afghanistan da nupi sing na protest tawbugi khongjang sangsin khibada cover tawkhiba journalist sing bu Taliban na ihing na hing taba makai tamthina phukhrei haina official report amagi matungin na phongdokle. Afghanistan da Taliban na ba government ama semkhiba sida press da freedom pigani amade human right ngakna chatkani haibagi thajaba pikhiba wafam aduga Satharagli thawong asidade malemgi laiba kayana nungnangba utkhrei. Los Angeles Times ki foreign correspondent oiba Marcus Yam amadi Afghan news publication ge itila pros na Twitter da thagalakpa saktam sing aduda journalist sing adu tamthina phubugi saktam adu uthokle. Mr. Yam na thadorokpa saktam aduda journalist anina underwear setlaga laibagi saktam aduda masada Taliban na phukibagi dakpham adu mayek sengna uba phange. Makhoigi manangal amadi makhongi sarukta tamthina phukibagi mami adu taba phange. Itila cross na thadorokhiba saktam amadadi nupa ani aduge asokpa saktam sing adu close oina uthokle. Makhoi ani adu taki daryabi amadi nematulaha nakadi kauba karmacharini haiba khangba ngamkhe. Itila pros ki warol matungin nadi Mr. Daryabi amadi Mr. Nakadi hariba miyoy asi video editor amadi reporter ne. Makhoi ani asi Kabul gi nongsup thangba sarukta laiba Karaichar area da nupi singna protest tawbugi khongjang sangsin khibada cover tawkhibane. Taliban na makhoi sing adu faraga tongan ba kada pusinduna thamlaga tamthina otnaibagi thawong sing chathakhe. Taliban na makokta netlaga nungjreng marakta netsinbaga loinana makokta kawi haire. Chatharakiba thawong adu da mahakpu hatka dawriba mali khankhi haina Mr. Nakadina news agency da phongdokhe mahakna haikhibada nupi sing na makhoi gi thabak tawba amadi mahi masing tamnabagi adhikar pinaba dabi tawraduna rally pangthokiba adugi photo namkiba matung ikan kanadana Taliban gi fighter amana mahakpu phakhe. Taliban gi fighter aduna nakhoi film namba yaroi photo namliba miyoi sing adu faraga makhoi gi mobile phone na chingba loksinke. Taliban na makhoi bu khongpak na kauduna phubugi thawong sing chatharakhe. Karigidamakta mahakpu phuribano haina hangba matamda mangak kaklaga hatpidriba adu naraibak pharabani hairakhe. Los Angeles Times gi matunginadi Taliban journalist sing adubu protest tawbugi khongjang sangsiliba adu photo nambada athingba thamkhe. Taliban fakiba journalist sing adugi manungda France da headquarter oiba Pan European TV News Network Euro News ke local head yauna atopa journalist ahum amasu phagatki haide. Makoi sing adubudi kona thadokhrei adum oinamak Euro News ke head adudi khupak na thakhe. Tolo News ke camera person Wahid Ahmadi amadi Ariana news reporter Samir Jahe Sufaki haide. ISI na Pak occupied Kashmir da ISKP Kader Singh thajilagle intelligence Jammu and Kashmir da saitheng sauna pinabagi pandam galoina Pakistan ki intelligence wing inter services intelligence ISI na Pak occupied Kashmir POK da Islamic State Khorasan province ISKP Kader Singh thajilagle khwaidagi nauba intelligence input singi matungin na ISKP Kader Singh ase handakta Afghanistan ge jail singdagi thadokhraba matung Pakistan da halakhiba singne. Houjik na makhoida ISI na Kashmir Valley da terror agenda gi thabak sing pangthoknaba instruction pikhrei. Source sing na hai ISKP gi commander munsip na hiram asiga mari leinana tongan ba terror outfit sing gi coordination tawrakli haibasi Kashmir gi security agency sing na khangba ngamlei. Security agency sing asigi matungin na mahak hokhiba tha khara ase social media da toina thengnakhe. Source sing asina makhata na hai handakta Afghanistan da sakhiba Kerala gi naha kunmanga ISKP yaukhe. Ka henba wakhal chelhalaba Kerala gi naha sing asibu ISI na India da attack kaya chathahanbada sizinagadauri haiba aronba pau phanglei. Makhoi gi movement sing security agency sing na kupna yangsille. Taliban na Afghanistan paisin khraba matung ISI na masina sagatpa amasung training piba Jais-e-Mohammed, Laskar-e-Toiba amasung Al-Badar gumba terror outfit singbu Union Territory asida thazinana bahonaduna lakle. Pakistan ki intelligence agency asina Houjik ISKP gi militant singbu POK gi tongan ba launch pad singda thazilakle. Border ga naknaba Pakistan gi launch pad singda thabak kangkhalakpagi mami ubaga loinana Kader Singh naronda thazinana bagi thawrang kangkhalakle haibase intelligence input singnasu confirm tawre. Sahi asigi February da ceasefire ama lauthokhibadagi launch pad sing asi thabak leplakhe. POK gi terrorist camp khara da patsun lol ngangba terrorist khara leire haibagi
इनपुटसिंगनसु इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीसिंगना फंगले बॉर्डर एरियासिंग नकनबा लॉन्च पैडसिंग असिदा लैबा अल्ट्रासिंग JNK दा चंगसिलकप याई हाइना सिक्योरिटी एजेंसीसिंगना खंगलकले अफगानिस्तान दा ओइरगलिबा फिबम मदुदगे टेररिस्टसिंगना ख्वाइदगी नौबा खुलाइसिंग पुरगा लैबाक असिदा लोन चंगसिननबा होटनबा लैरबसु सिक्योरिटी की फिबम खुदिंगमक हैंडल तौनबा सिक्योरिटी फोर्सिंगना सेम सादुना लै हाइना JNK पुलिस की चीफ दिलबाग सिंहाना फोंदोखरे एंटी तालिबान लुसिंगबसिंग हौजिकसु अफगानिस्तान दा लैरे अफगानिस्तान की अवांग थंगबा सरुकता लैरिबा पानसिर प्रोविंस दा लैरंबा एंटी तालिबान फाइटर सिंग मपुंग फाना प्रोविंस अदुदगी तकथोकपा ngamkhre हाइना तालिबान सिंगना फोंदोरखिबा वाफम अदुबु यानिंगदबा फोंदोरखिबागा लोइनना एंटी तालिबान ग्रुप की लुसिंगबा अहमद शाह मासूद अमदी अफगान की हानगी वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले लैबाक अदुदा लेंगदना लैरि हाइना तालिबान मफम लौथोकले हाइना लाउथोक्रबा ताजिकिस्तान दा एम्बेसडर ओइना लैरिबा जाहिर अकबर ना फोंदोरकले महाकना फोंदोकिबदा एंटी तालिबान ग्रुप की लुसिंगबसिंग हौजिकसु पानसिर प्रोविंस दा लैरि लोकल मिलिशिया ग्रुप असिगा तालिबान फाइटर सिंग दा अकनबा मओंगदा खुद थोकनबगी थौदोकसिंग लेप लैतना थोकले अहमद मासूद अमदी अमरुल्ला साले अफगानिस्तान थादोक्तुना चेनख्रे हाइबा वाफम अदु अरानबने मखोय अनिमक हौजिक अफगानिस्तान लैबाकता लेंगदना लैरे मखोय अनिगा महाका यामना तोइना पाउ फाउनरदे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के गवर्नर ना पानसिर खुदुम चले हाइबा वाफम अदु युमफम याउदबा अरानबा वाफम नि हाइरे गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग हानगुम मथौ तौरनबा PM ना खंगलखरे अफगानिस्तान दा नौना सेमख्रबा तालिबान लैंगा की अनोबा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्ना लैबाक अदुगी हानगी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग अमुक हन्ना ऑफिस दा लाक्तुना थबक तौरनबा खंगलखिबगा लोइनना गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग की ngak senbagi थबक तालिबान सिंग की मथौ नि हाइरे महाकना मखाताना फोंदोकिबदा लैबाक अदुदा लैरंबा डिप्लोमेट सिंग लैबाक अदुगी ओइबा एम्बेसी सिंग अमदे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इंस्टीट्यूट खुदिंगमक ngak senbagi थबक तालिबान सथगनी अमदे फॉरेन ट्रूप सिंगा नकनना थबक तौमिनरंबा मियोइ सिंगदा तालिबान करिगुंबा मखलगे पामदबा थबक अमत सथब तौरोय लैबाक असि चही कयारोम लालना मरम ओइरगा तंगदु लैतादबा फिबम अमदा लैदुना लाकले लैबाक असिगी इकोनॉमी की फिबम का हेना सोंथखरे अमदे चही कुनलोम असिदा सीख्रबा मिसिंग अफगानिस्तान के हिस्ट्री द मयक लाना लेहौरगने तालिबान की मरु ओइबा पांदमदे अफगानिस्तान बु हेना वांगबा थाक अमदा पुखनबा होनबने अफगानिस्तान दा लरिबा अफगान सिंगदा तालिबान अकाय अतोय थोगनबा याबा थबक अमता चथरोय हाइना फिरेप लौख्रे मियामनसु नौना सेमलबा गवर्नमेंट असिबु सौगत्तुना पुन्ना थबक तौमिनरबदी मापांगल कनबा लैबाक अमा ओइबा ngamgane ममांग मतमदा लैखिबा तालिबान लैंगाक अदुगा हंदकी असिगा यामना चाउना खेनबा लैगनी हाइरे अतोपा पाव अमना UK ना निंगथिजना ट्रेन तौरमलबा अफगान की स्पेशल फोर्स चामरे हौजिक अफगानिस्तान दा लोतुना लैरि हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।